قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام الله نفع بعلومه وعلومكم وعلوم السائر الصالحين في الدارين آمين. قال رحمه الله تعالى من أول كتاب إلى أن قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. Muna uşul hadiste bugün inşallah kolumuzdan gelişince bayanda bir hareket kılavuz. Bu hadiste İmam Bukhari menen İmam Muslim rahmetullahi aleyhi ökö muttafak bolup çıkargan hadise. Muttafakun aleyhi degen hadisler muna uşul. Bu hadiste İmam Muslim'de özünün Sahih Muslim kitabında bayandagan. İmam Muslim rahmetullahi aleyhi özünün Sahih kitabında 35. nomer menen bu hadiste bayandagan. Sizlerge belgili bolgondayla bu hadiste bayandardan burada biz aslında uşul hadisi bizge jetkizip bergen alım ulama muhaddislerin ömür bayanına da kıskaça toktolup ötöbüz dep bayandaganbız. Muna bu hadiste bizge 6 adam jetkizip geliptir. Anın birincisi Abdullah ibn Muhammed el-Ju'fi. Her birine kıska toktolup andan giyin Kuday nasip ete turgan bolsa hadisti şartta bayandayız. Abdullah ibn Muhammed el-Ju'fi bul İmam Bukhari rahmetullahi aleyhinin ustazı oladı. Bul şu Bukharalık bolup hadistegi en çoğun alımlardan birisi. Anın adı Abdullah ibn Muhammed ibn Abdullah ibn Ja'far el-Ju'fi. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi dağı Ju'fi de aytılır. Bukhari el-Ju'fi. Bul dağı Ju'fi atasının balasının adı Ja'far eken Abu Ja'far el-Bukhari. Bukhara'dan burada bu kişi dağı. Biz aytkanımız Araplarda şunday adat var. Balasının atası da bayandaydı. Özünün atını aytı İlyasiye Muhammed devesten balası Muhammed bolsa Abu Muhammed'in atası dep çakırışar. Araplarda şunday salt. Bu da şu balasının adı Ja'far eken Abu Ja'far el-Bukhari el-Ma'ruf el-Musnadi. Musnadi degen at menen dağı belgili. Musnadi degen nerse bizde hadis iliminde musnad degen kitap var. Musnad degen nerse kitapты жазып atkan alım Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisin top жазganda arganday joldur menen жазgan. İmam Bukhari özünün jolu menen musnad degen var, jami' degen var, sunan degenler var. Ошол kitapты жазуунун özünün jolu. Musnad dep жазылган kitap bul sahabalardын tartibi menen жазылат. Abu Hurayra deydi da Abu Hurayra'ga baylanışlı hadislerin barını toplap koydu. Ali deydi, Ali radıyallahu anhu'a baylanıştı kitaplardan hadisleri toplap koydu. Bul Abdullah ibn Muhammed Mavara Nahar bizden Orta Aziyadağı en birinci musnad kitap yazgan adam eken. Oşun için musnadi dep aytılıp kalgan. Musnad yazgan kitap adam eken. Oşol Peygamberimizin sahabalarının tertibi menen hadisleri yazgan. Men bilgenden Orta Aziyada Abdullah ibn Muhammed'den başka musnad yazgan alım yok. İmam Bukhari'deki dağı var. Biroq bu baptarga bazı bölünüp yazılat. Biroq çındap janağı özünün tertibi menen musnad menen yazılgan sahabanın atını aytып anasındağı men bilgenden Abdullah ibn Muhammed el-Ju'fi. İmam Hakim rahmetullahi aleyhi aytat Summiyal Musnadi İmam Hakim biz muhaddis çoğun alımlardan emni sebepten Musnadi de aytılım kaldırırsa sebebi al en birinci Orta Aziyada sahabaların tertibinen kitap yazgan adam. Sikatun hafizun en çoğun jogorku darajadağı sika sözü kavul alına turgan alım. Bu martabada
ikinci martabada turgan alim. Birinci martabada sahaba, ikinci martabada thiqatun hafizun. Eğer bir sözlü thiqa degenge anı bekem degen bir söz alıp kele turgan bolsa, bul muhaddislerden pikirinde ikinci martabadagi alim. Emi İmam al-Ustaz al-Şeyh Nuruddin Aytir degen çoğun alim ötken. Bu Siriyalık alim bolup menin çoğun ata ustazım bolat. Oşon kişinin Menhecel Muhaddisin degen kitabında 12 adamga bayandagan bolsa şol martabany. Bul kişi başkaçarak bayandap, Şeyh Nuruddin Aytir Hanafi bolat al kişi. İkincisinde birinci sahaba, ikincisinde ismi tafdil. Bir sözlü bekemde aytkan sözlü ikinci tartipke koygan. Al degen nerse ahfadu, athbatu, bekemirak, hadisli görak jattagan degenderdi ikinci tabaka olgan. Biro köpçülük alimdar thiqatun hafizun degendi ikinci tabaka olgan. Nuruddin Aytir üçüncü tabaka olgan buna. Bul kişi 10. tabakadan bolat. 10. tabaka degen nerse atba tabi'inlerden çoğundurnan. Tabi'indin çoğundurnan bolu sebeplerine bul kişi hicrattın 229. yılı bul dünyadan ötken eken. Bul kişinin hadislerini İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi, Abu Davud, İmam Muslim jana başkalar Tirmiziler rivayet kılgan. Ve huve min afradil Bukhari. Rava anhu Bukhari 20 hadisen. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi bu adamdan özünün kitabında 20 hadiste rivayet kılgan eken. Anan İmam bul kişiden rivayet kılgan çoğun alimlerden İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi rivayet kılgan eken bu kişiden. Andan yine Abu Hatim Razi degen çoğun alim rivayet kılgan. Abu Zur'a Razi degen çoğun alim. Anan Muhammed bin Yahya az-Zuhli degen dağı çoğun alimlerden bul kişiden hadis rivayet kılgan. Muhammed bin Yahya az-Zuhli'yi barınızlar bilesiniz. Nisabur'da bolup İmam Bukhari'den kuvup çıkan kişi şu olgan. Bayağı Kur'an qiraatuna bil Kur'an, Kur'an menen okuganda ünübüz, yazgandarыбыз mahluk degende düşmandaşıp alıp çıkan şu Muhammed bin Yahya az-Zuhli degen kişi bolat. Muna şu menen birinci kişinin ömür bayanı kıskaça toxtolduk. İkinci kişi kim eken? İkinci kişi haddesena Abu Amir al-Aqadi. Abu Amir, Amir'din atası Aqadi degen eken. Bu kişinin atı kim eken anda? Göğünçe ayttık o Araplar özünün atını aytpasa ata balasının atı menen çakırат. Abu Amir Aqadi'nin atı Abdülmalik bin Amr ibn Qays eken. Kim? Abdülmalik bin Amr ibn Qays. Ata balasının atı Amir, Abu Amir al-Aqadi al-Qaysi al-Basri. Basralık buladı. Kufa'dan. Thiqatun. Bu 4. martabada. Thiqa sözü kavul alına turgan adam 9. tabakadan. 9. tabaka degen atba' tabi'in. Tabi'in derdin kiçinelerinden buladı. Bul kişiden bul Abu Amir al-Aqadi'nin hadisin bütünдөй kutubu sitte. İmam Bukhari, Muslim, Abu Davud, Tirmizi, İbn Majah. Daha kim kaldı? En-Nesai bardığı bul kişinin hadisin rivayet kılışkan. Bul kişi 205. Gevirkiler 204. yılı hicrattın bul dünyadan ötken. 204. 204 degen alimdardı İmam Al-Allametu Al-Mizzi özünün Tehzibul Kemal fi Esma'ir Rical degen kitabında bir alimdan şol 204. yılı ölgönde bayandasa Abu Davud jana başka kuşlu alimler 205. yılı bul dünyadan ötkende. Emne sebepten adamdardın törölgönün, ölgöndörün aytabыз. Sebebi oşoga qarap, al kişinin sözü kabul alınan, kabul alınbay, kaysı kılımda yaşagan bilүүbүз bizdin ne mildet. Em görke adamlar kaç жазып atsa, şunun ne gerek var? Yok, biz aytып ötölü. Bir mezgil gelet. Ha, şunday bir adam aytkan eкен деп adamlar paydalanat. Sebebi bul ilim bize Kırgızstanda жаңы болуп аткандыктан адамдарга бир аз чоочун болот. Бисмилла дегенде biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты деп баштайбыз да ошого. Жок, тартиптери менен илим ушундай. Аны үйрөнүп кетсек, иншалла барыбызга эмне болот? Жакшы болот. İshak ibn Rahuya деген bir çoğun alim bolgan. Ahmed ibn Hanbal'dın 4. mazhabtın eesinin dostu bolgan. Egerde oşol kişi bul kişiden hadis rivayet kılgan bolsa, haddesena bizge Abu Amir as-Siqatul Amin.
чынчыл жана аманаткөй инсан деп сыпаттачу экен. Ошон үчүн аалымдардын аты чыгып атканда паланча айтты, түгүнчө айтты дебестен, ошону урматтап шейхил, устазыл, ажы деп өзүнүн ошол аалымдардын ордуна коюп, Абдушкур деп, сен классташың баштан, устаз Абдушкур, шейх Абдушкур, Абдушкур дамыла деп ошентип не кылыш керек? Урмат кылып айтыш керек. Bir жерде бирөө айтат, мен сен классташың бол. Аалымдардын урматын жайына кош керек. Караң, имам Рахавай өзүнүн устазы Абу Амир Абдулмалик бин Амр ибн Кайсты эскерсе, эмне деп аштык экен? Сикатун аминун, шундай сөзү бекем жана аманаткөй деп айтышкан. Себеби ал хадисти риваят кыла турган болсо, дайыма сика жана таза хадистерди баяндашкан экен. Эми бул кишинин аты Абдулмалик бин Амр ибн Кайс. Чоң атасынын аты Кайс деп баяндадык, себеби көптөгөн аалымдар ушул Кайстын небереси экендигин айтышпайт. Бирок имам Абу Бакр ибн Манжавай деген бир чоң аалым ошол Таhdhibul Kamal fi Asma'ir Rijal деген китепте анын чоң атасы Кайс деп айтат. Ошон үчүн да биз аманат үчүн сиздерге да ошону баяндап айтып койдук. Себеби көпчүлүк аалымдар буну баяндашпайт. Сикатун айттык буну. Üçüncü adamımız Süleyman ibn Bilal eken. Haddesena Amir, kâle haddesena Süleyman ibn Bilal. Süleyman ibn Bilal'din atı kim eken dese, Süleyman ibn Bilal et-Teymi. Ata balasının adı Muhammed eken, Abu Muhammed degen kunya menen belgili. Gevürkü alımlar Abu Ayyub tapta, Ayyub'dun atası depta gay çıkan eken. El-Medeni, Madinalık. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şaharında yaşagan Sikatun 3. darajadagı alım 8. tabakada Vusto min atba'at tabi'in tabi'inlerden ortalarına. Bu kişi 177. yılı bul dünyadan ötken. Benim ustazım var. Şeyh Ali bin Adam el-Efiopi degen. Көпчүлүк хадисти мен ошол кишиден окугам. Атасы Ханафи, бул киши да өзү Ханафи болгон, Кудури жана Хидая чоң китептерди окуган. Харам мечитинде сабак берет. Ошол кишинин Курратул Айн деген китеби бар. Курратул Айн деген китеби имам Бухари менен имам Муслимди риваят кылган хадистерин риваят кылган адамдардын өмүр баянын жазган. Анан ал кеше ошо Курратул Айн деген китеп жазган, өтө жакшы китеп. Анан сабагыбызда ошол бир учурда ушу кишинин өмүр баянын окуп атып 177 жыл бул дүйнөдөн өткөн деген, анан устазымдын китебин карасам 172 жыл өткөн дептир. Анан бир аз окшошпойт атат. Башка жерлерден 177 деп уккандай болгон элем деп бүтүндөй хадис китептери, мусталах хадистерин кыдырып чыктым. Бардыгы 177 жыл өлгөн деп баяндаптыр. Мен айтам, Шейх Али Адам өтүп кетти. Аллах өз рахматын алсын. Шундай бекем жазган нерсеси ушундай окмуш. Мен айттым да, баары бир адамда ката кетипти дедим. Эми дедим, шу жерде шу кишинин өмүр баянын сүйлөп калсам, биздин устаз ушинтип ката кеткен деп айтканча кетем, себеби адамдар билсин дедим. Ушул нерсе менин мээмде калган. Ошол эле китебим. Анан бүгүн сабакка даярданып атып, ошону да карап коеюнчу деп, дагы бир сере көздөн өткөрүп коюш керек да. Адамдарга сабак берерде сөзсүз даярданып келиш керек. Ушул жерде дагы бир аңгемени айта кетейин, эсиме келип калды. Устазыбыз Шейх Тарык Сардар Али, Маккадагы чоң устазыбыз, Чуак ажынын да устазы. Ошол киши бир айтты эле, эч качан сабакка чыккан, жанагы селдесин кийгизип, дуасын берип, Кыргызстанга жөнөтүп атканда ушундай деген. Эч качан сабакка чыкканда, сабакка даярданбастан чыкпагыла. Канчалык билсең дагы, даярданып, бир сыйра көзүңдөн өткөрүп анан кийин чыккын. Талибил илимдерде аулиялар бар.
O sabaqtan oturgan adam jön adamlar oturbayt, ilim majlisinde perişteler oturur. Şon üçün sözsüz türde mene bir sira qarap koyban dedi. Anan çıkkıla dedi. Bir alimde misal keltirdi. Şunçalık alim boluptur, bayağı kitaptan sabak bere verip jatkı bolup kaptır. İlimi. Anan emi men şunça yıldan beri sabak berem, ilimim sonun ele bolup kalayım. Bolgon için sabak veriyordu da. Anan Bismillah de ondan keyin özünün okuçularının aslına gelip Bismillah dep sabak başlaganda Allah Taalaga hamd sana aytıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem salavat aytkandan keyin dese joq ekan. Allahumma salli ala seyyidina ve habibina Muhammed deytken joq ekan. Hiç nerse joq ekan. Kitapты qarayt ekan, hiç nerse kelbeyt ekan. Şunday bolat. Allah Taala ilim bul rızkı. Rızkını Allah Taala kalasa şunday alıp koyat. Egerde şuur kılbasan. Ertemenen tursan eçteki bilbegen bolup turup kalasın. Kudayım andan saktasın. Bizim ustazımız Muhammed Said Bukhari. Çoğa gazinda ustaz. Hadiste en köp hadis okuganбыз. Oşol kişi menen sabak okup atkanыбызda dagы kişine oğurup kaldı. Oğurup ayıkkandan keyin sabakты baştaylı dedim ustaz. Sabagыбыз köpten beri toktop kalsa makul dedi. Bir kitaptan süйлөштүк. Anan gelip oturup үйüne varıp sabak alatılak. Subhani degen jerde Mekke'de. Men ibara okuyum. Anan başta öyle Bismillahirrahmanirrahim de bir ibarani okup toktadım. Şeyhim şunday stolda oturar, biz yerde oturarız. Anan toktop turdu. İbarani uzunurak okup koydum okşayıp dep kıskırak kılıp okup kayra toktadım. Doktor Muhammed Said turat. Ustaz ne oldu dedim. Balları var, kırızlar. Desem güldü. Güldü dağı. Boldu emri. Menden emi sabak albaysan dedi. Emi dedi, menden okugan kitapların erdim. Bardığın dizip, icazalardı yazıp alıp gelgile, men gözüm tiriğinde kol koyup bereyim dedi. Ne oldu ustaz dedim. Desem, hiç nerse gelbeydi dedi. Sebebi oşondan burada ne kılgan ele? İnsult algan ele. İnsult algandan keyin malumatlardan bardığı çıktır. Şunday ilim degen nerse Allah Taalaga şükür kılbasan, ertemenen tursan eç nerse joq bolup kalışı mümkün. Kanday ele adamlar baylığın bir günde joqotup koyuşı mümkün go. İlim de oşonday. Şon üçün ilim menen tekebirlenbеш керек. İlim menen maktanbaş керек. İlim menen biröөнү kordoboş керек. İlim menen biröөнү şıldыңdabaş керек. Бұл ilim Allah Taala'nın sıfatlarından bolgan bir sıfat. Eğer anı urmattap, anı özünün ortuna jayına koysak, ali bizge kızmat kılat inşallah. Oşentip janagı ustazım aytkan kitapты Ali ibn Adam, ketip kalıp kişine geçiresiңер. Ali ibn Adam şunu da bir estep koyunçu. Бұл kişi bayağında aytkanda 177 yılı 72 yılı degen bolçu. 177 dep neme daha bir karap koyun dep oşol ele kitebim. Bugün karasam 177 dep turат. Allah Subhanallah dedim. Kanday oldu? Kanday oldu? Men özümçe oylogumda sabakta ustazım ушул жерден ката кеткен деп айтам депчи. Al maga menin gözüm oşondoy görünген экен. Gördünüzbü? Ustazlarga болгон урматсы, ustazlarga болгон адеп дайым такташ керек. Sen канчалык даражага жетпе, канчалык маалыматың көп бол, канча китебиң көп болбосун, канча изилденбе, ustazыңдын урматын жайына кош керек. Subhanallah men taң калдым. 172 деген эле го бу. Мен көргөн элем го. Мен убактымды кетирип канчадан китептен бунун өмүр баянын карап, ustazым ушул жерден адашкан экен деген элем го. Dedim bugün karasam 177 de turат. Şon üçün Allah Taala bizden tuyracalarını adaştırmasın. Ustazlarımızga bolgon, ilimge bolgon urmatты ne daima oruna koyuşubuz gerek. Şentip bu kişi Süleyman ibn Bilal At-Taymi Abu Muhammed, başka alimler Abu Ayyub degen bu kişi Madina'da yaşap tufiye fil Madina, Madina'da bu dünyeden ötüp Baki haligi görüstөнгө kabırı şol jerde. Bul kişiden bütünдөй kutubu sitte
Bukhari janaga aytkan, Muslim, Abu Davudlar bul kişiden hadis rivayet kılgan. Dördüncü adamımızga geldik. Kim? Abdullah ibn Dinar. Bu kişinin adı Abdullah ibn Dinar el-Adawi. Şul bir gana şul kişi Adawi Abu Abdurrahman el-Madani. Bu kişi dağı Madinalık buladı. Bu kişi dağı Madinalık bolup Thikatun 3. darajadağı alım sözü etibarga alınat. 4. tabakadan. 4. tabaka degen nerse tabiinlerden ortalarına mulhak bolganlar. Anan ortadan biraz düşköndağı alımlar var. Orta tabiinlerge mulhak dep koyat. Hem ilimde şunday söz var. Mulhak degen jabıştırıp aytılат. Bu kişi orta tabiinlerge mulhak bolgan kişilerden 127 yılı hicrattan bul dünyadan ötken bul kişiden dağı bütünдөй kutubu sitte Bukhari, Muslim, Abu Davud, Tirmizi, En-Nesai, İbn Majah bul adamdın hadisini rivayet kılgan Sikatun sözü etibarga alıngan alim. En akırkı alımı andan akırından aldığın alımımız Abu Salih. Egerde ustazdardın aslında ilim okuvasan bir adamdın ömür bayanını tamam degende çok müşkül bir jaralat. Sebebi Abu Salih dep koydu. Hadiste qarap koyuңuz mınake. Abdullah ibn Dinar an Abi Salih. Salih'tin atası deydi. Kim o Salih'tin atası? Kanca Salih var. Bizde özünün atı, jana atasının atı, anan kaysil жерде ekende gana anan keyin anın ömür bayanын bile alabız, tavalabız, al kanday, darajасы kanday, hadisi kabul alınabı, hadisi kabul alınbayбы. Eger ustazdın aslında oturbay, özün kitaptan okusan, taap gör. Abu Salih'di. Kanca Abu Salih var. Bunu ustazımız ne deydi? Bu kişinin adı Zakwan dep bizim ustazımız Şeyh Tarık bayanda bergen. Zakwan adı Zakwan eken Abu Salih. Balasının adı Salih eken. Emne sebepten Zakwan degen atı menen emes Abu Salih dep aytılıp kalın dese, şunday bolup kalıptır. Alimler uşentip bayandap anı atını aytpayla Abu Salih dese ellerden bardığı Zakwan ekenin bilip tanışkan. Bu Es-Semman ve Zeyyat bolgan eken. Janagınday bışta gana may satıp iştegen. Şoň üçin bunu kişini Es-Semman, Ez-Zeyyat. May satkan, anan bıştak satkan kişi de. Bu kişi özü Madinalık, birok Sekenel Kufa. Bizdin Abu Hanifa'nın koşunası eken. Oşol jerde jaşagan Kufa'da, anan Kufa'ga may alıp gelip satçıken. Bıştak alıp gelip satçıken. Demek ilim menen alek bolgondan keyin soda menen alektenbey koyuş kerek emes. Köptөгөн alımlar mine ilimdi de kalgan, hadisti de kaytkan, sabagın da kaytkan, ellerge talim, tarbiya da bergen, oşol ele mezgilde ellerge ilim da bergen. Neme? Soda satıkta kılgan. Sebebi alımdardın kolunda jok bolup kalgandığı korduk bolup kalat. Biraz bölödөн kim meni jılmayıp koyat eken, kim bitip koyat eken dep ellerдің gözün karap kalat. Oşol ele mezgilde bir adam şunday ilim menen alek bolso, oşol жердин batırlarda karap turuş kerek. Kişine gözömöldöp, mına bugün bizde bir çoğun жаңылык var. Şol mına şu sabagыбызды tartkanга mına Nasihat Media. Allah'ım razı olsun. Ulan Şeyh bir yerde şonun dastan şeyh, oşolar bizdin sabaklarыбызды tartat. Oşol ele mezgilde Saraxsidin jamaаты dagы tartatынан özübüz dagı, özübüzdün mülkübüz bolsun, özübüzdün vakıfыбыз bolsun dep, özübüzdün kamerabız, özübüzdün mikrofonubuz bolup kaldı. Oşoga bir jakşı insanlar. Oşoga sebepçi oldu Allah Taala. Al insanlardan razı olsun. Oşol kılgan kızmatı biz tarqatıp atkan ilimge şerikteş. Çoğu ustazыбыздын aytkan sözü var ele. Özünün bir Marat degen bayke var ele. Oşol ilim aluusuna jardam bergen, maşina alıp bergen oşo aytат. Al kişi divanda jatat, men kыйнап силерге сабак берип атам, соопторунда şeriktеш деп. Себеби ушул нерсеге себепчи болгондор дагы ушул нерсеге себеп şeriktеш. İnşallah kıyamatta şul ilimden biz videoga çıkarıp аны adamlar kançalık paydalansa, kimler oşondan tuğra jol tapsa, şonun bardığı şol adamdardın kitebine
Salih kitebine жазылады иншалла. Аллахым алардан разы болсын. Эми адатта алардын атын айтпайт экенбиз иншалла. Аллахым разы болсын. Кудай өзү билет ал кишилерди иншалла. Сикатун саптун, бул киши Абу Салих Закван экинчи даража сахабалардан кийинки эле өтө сөзү бекен болгон алым экен. Мен табакаты саласа, үчүнчү табакада, ал табииндердин ортолорунан. Абу Ханифалар менен эмне замандаш дегендей. Себеби Абу Ханифа рахматуллах алейхи орто табииндерден болгон. Кибару табиин, чоң табииндерден илим алган. Анас ибн Маликти жана башка сахабаларды көргөн. Бул киши дагы вусто минат табиин, орто табииндерден экен. Бул киши хижраттын 101-жылы бул дүйнөдөн өткөн экен. Бул кишинин да бүтүндөй кутубу ситта, Бухари, Муслим, Абу Дауд, Тирмизи, Ибн Мажа, Ан-Насаи риваят кылган. Абу Хурайра андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан бул хадисти Абу Хурайра радияллаху анху риваят кылган. Абу Хурайранын өмүр баянына токтогонбуз. Бул ушундай чоң алым, муштахид, машаалла, бүтүндөй хадис илиминде орду чоң, көптөгөн пайгамбарыбыздан хадис риваят кылган. Хурайра дегенди дагы айтканбыз, мышыктын баласын Хурайра деп айтылат. Кичинекей баласын Хурайра деп. Бул киши дайыма мышыктын баласын жеңинин ичине салып ойночу экен. Ошого үй жаныбарларынан мышыктар үйдө жүрсө, кийимди нажас кылбайт иншалла. Абу Хурайранын аты 30га жакын атты айтышыптыр, талашыптыр. Элдин баары Абу Хурайра деп берип, кийин мунун аты ким эле десе таппайт экен адам. Абу Хурайра, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Хурайра деп айткан. Бирок эң туурасы бу Абдурахман ибн Сахр ад-Дауси. Даустан болот. Бул киши ушул хадисти бизге риваят кылды. Аллахым бул кишиден разы болсун. Ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан хадисти риваят кылып, ал-иману бид'ун ва ситтуна шу'батан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ушул хадисте айтты, иман деген нерсе, себеби бул иманга байланыштуу хадис бапта, иман бид'ун ва ситтуна шу'батан. Шу'ба деген шакчалары. Имандын 60тан көп шакчалары бар дейт. Имандын 60тан көп шакчалары бар. Араб тилинде бид'ун деген сөз 3төн 9га чейинки санды арабтар бид'ун деп коет. Мисалы 4пү, 5пү, 6пү, 7пү белгиси болсо 10, 10, жосумун айтып атпайбы? Ситтуна 60, бид'ун деп коет. 60, 4пү, 5пү, 6пү белгисиз. Ошондо арабтар бид'ун деп айтып коет. Бирок бизде бир чоң камус бар, Айн деген. Арабтардын сөзүн билем десең, ошол Айн деген китепке кайтабыз. Ошол киши бид'ун деген 7 дептир, ачык айтыптыр. Ошондо эгерде сахибул Айн, Айн китебинин ээсинин сөзүнө таяна турган болсо 67 шакчасы бар дейт. Башка лугаттагы тилдеги аалымдардын сөзүнө таяна турган болсок 60тан көп шакчасы бар дейт. Вал хаяу шу'батун минал иман. Эми уялуу, ыйбагылуу, өзүн тартып сүйлөө, өзүн тартындай кармануу шу'батун минал иман, имандын бир шакчаларынан деди. Эми имандын 60тан көп шакчасы, же болбосо 67 шакчасы бар деген болсо, ошолордун бирөөсү жок болуп калса капыр болот деген сөзбү? Десе жок, эгерде хадисти түз түшүнө турган болсок, мына ошондой маани чыгып калат. Жок, бул иманды толуктап тура турган, иманды өзүнүн баралына жеткизе турган амалдарды. Ошондон бирөөсү ал-хаяу, уялуу, ыйбагылуу. Мына ушул нерсе имандын бир шакчаларынан экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам башка бир хадисинде айтат: эгер уялбасаң, билгениңди жасай бер дейт. Башка бир коомдордон айтылган сөз экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: эгер сен уялбасаң, билгениңди жасай бер. Уялуу бул өтө чоң
bir ушундай баалуу нерсе. Качан биз уятыбызды жоготкондо күнөөгө көп барат экенбиз. Уят адамды жакшы ибадат кылууга алып барат экен дагы, уят адамдарды жаман нерселерден тосот экен. Уяттын эң жогорку чеги эмне десе, Аллах Тааладан уялуу экен. Аллах Тааладан уялсак, калган нерседен дагы уялат экенбиз. Эгер уятыбыз жок болсо, билген нерсебизди жасасак, анда акыбетибиз жакшы болбойт экен. Ыймандын шакчаларынан бир шакча, ыйманды толуктай турган, ыймандын негизги рукун эмес, балки ыйманды бекемдеп, ыйманды күчөтүп тура турган нерсе экен. Кантип Аллах Тааладан уялабыз? Аллах Таала сизге өмүр берди. Аллах Таала сизге ден соолук берди. Аллах Таала сизге илим берди. Аллах Таала сизге сулуу жүз берди. Аллах Таала сизге байлык берди. Эми ошол нерселерди туура жолго пайдаланбасаң, эртең Аллахтын астында кантип жооп бересиң? Аллахтан уялып, күнөө кылгандан өзүбүздү сакташыбыз керек. Аллах Таала бүтүндөй нерсе көрбөсө да, Аллах Табарака ва Таала сенин ар бир кылып аткан амалыңды көрүп турат. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде сен ушунда ибадат кылгын, Аллах Тааланы көрүп турганда ибадат кылгын. Эгер сен Аллах Тааланы көрбөсөң дагы, көрө албайсың бул дүйнөдө, акыретте көрөбүз. Аллах сени көрүп турат. Эгер биз ар бир амалыбызды Аллах Таала мени көрүп турат деп амал кыла турган болсок, билесиңер кандай болот? Демек Аллахтан уялуу эң уяттуулуктун жогорку чеги экен. Күнөө кылганда Аллахты эсте, намазыңды таштап атканда Аллахты эсте, тамеки чегип атканда Аллахты эсте, арак ичип атканда Аллахты эсте. Аллах Таала бул дүйнөгө сага кандай бүтүн дениң сак кылып жөнөттү, анан сен Аллах Таалага күнөө кылганда. Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан уял. Пайгамбарыбыз кайтарган нерселерден өзүңдү кайтар. Пайгамбар аткар деген нерселерди аткар. Пайгамбарыбыздын амалы менен, пайгамбарыбыздын кулук мүнөзү менен мүнөздөн. Эгер андай болбосоң, кантип сен кыяматта пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга ыйлап барасың: "Я Расулаллах, мени шафаат кыл" деп. Эгерде бул дүйнөдө пайгамбарыбыздан уялып, анын сүннөттөрүн, анын буйруган нерселерин аткарбаган болсок. Азыркы мезгилде адамдардан уят кетти. Адамдардан уят кетти. Өткөндө bir жаңылыкты окудук. 5 жашар кызды зордуктаган эркек жөнүндө. 5 жашар кыз. Атадан уят кетти, энеден уят кетти. Мага кээ бир кыздар кат жазып атат. Кыздар дегенде жанан туура эмес түшүнбөгүлө. Суроо сурап, менин атам, энем жоолук салынма деп мени зордоп атат. Эмне кылайын? Жашым 16да дейт. Шундай, эгерде Аллах Тааланы таанып, Аллах Тааланы эртең уялалы, эртең Аллахтын буйругуна каршы чыкканыбызда абалыбыз кандай болушун билели. Көчөгө чыксаң адамдардын уятын кара. Кээ бир кыздар ушундай кийимдерди кийип чыгып атышат, аны эркектер жатканда кийгенден уяласың. Ошо менен көчөдө жүрүшөт. Анын ата энеси, анын бир тууганы, туугандары, агалары кайсы жакта билбейсиң. Ошол эле мезгилде биздин жоолук салынган кыздарыбыздан дагы үстүнө жоолук салынып астына шым кийип, мындай түшүнүк бизде жок эле. Мен 99-жылдары келгенде ошондой жаңы башталды. Мен бу келсем быйыл адамдар ошо шым кийип, анан жоолук салынып. Эми шымы кеңирээк болсо макул дейбиз. Эми азыркы мезгилде ошо жоолук салынып атканына деле рахмат дейбиз. Бирок эми ошентсе деле уялышыбыз керек. Ата-эне, адамдардан, эркектерден уятка кайтмайынча биздин ыйманыбыз эмне болбойт? Толук болбойт. Ошол эле мезгилде уяты кеткен эркектер чыкты. Уяты жок. Экинчи аял кылып бирөөнүн кара чечекей кызын алган, зулум кылат. Сойкудай мамиле кылат. Азыр жаңы нерсе чыгыптыр. Экинчи аял деген жаңы сойку бар экен. Эптеп барып бир молдого никесин кыйдырган. Болду, анын акысын дагы бербейт, анын күйүн да камсыз кылбайт, анын тамагын бербейт, кийимин бербейт. Кыяматта жообу оор болот. Суроого
жооп бере алсак анан ошо иштерге баралы. Өткөндө бир келин мага кат жазды. Биринчи турмушумдан жакшы болбой ажырашып, экинчи турмушум менен бирөөгө экинчи аял болуп турмушка чыктым эле. Азыр колумда 6 айлык балам бар дейт. Бир үйдө жашап атканбыз дейт. Эми үйдөн чык деп атат дейт. Эмнеге десе, болду, мен сен менен жашагым келбей калды, сага талак бердим. Мен кайсыл жакка барам? Кантип жашайм мен? Бу балдарым менен квартирага чыгайын десем, квартирадагы иштеп, квартираны төлөшүм керек. Бул балам менен иштей албайм дейт. Ey erkekler, aynanayın erkekler. Allah'tın астында уят болуп калбайлы. Эгерде ошол мазлума, зулум көргөн аялдар кыблага карап колун көтөрүп бир дуа кылса, ошон үчүн аялдардан дагы уят кетти. Эрин урматтабаган, эрин сен деп сүйлөгөн. Өткөндө бир сабактарыбызда айтканбыз. Said ibn Musayyib деген чоң табииндин аялы айтат. Биз аялдарыбыз күйөөлөрүбүзгө кайрылганда падышага кайрылгандай кайрылат элек дейт. İmam İbn Abidin rahmetullahi aleyhi özünün Haşiyet İbn Abidin деген китебинде айтат, аялы күйөөсүнүн аты менен чакырганы макрух дейт. Аялдар дагы эмне? Уятыбызга келели. Себеби уят бул иманды толуктай турган нерсе экен. Wal haya'u shu'batun minal iman. Мына ушу менен бүгүнкү сабагыбызды токтотойлу. Аллах Таала баарыбызга уялууну, ыйба кылууну насип эткен болсун. Алган илимдерибизге Аллахым береке берсин. Ошого амал кылууну Аллахым насип этсин. Бизде 30 мүнөт убакыт бар экен. Суроолорго жооп берүүгө аракет кылабыз иншалла. Sallallahu teala hayra halqihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in.